Danas Čvrsnica. Evo nas na dobro poznatom mjestu svih planinara. Vitlenica. Auto sam tamo ostavio. Imaš ljudi. Vidio sam dole ima i kampera. Današnji cilj. Velika Oštrovača. Pa ćemo gore obići u ostalo što ima da se obiđe. Trinjača. Hajdučka vrata. Uživanje danas, guštanje. Lagana turica. Jedna nadam se da neće biti jako sunce. Krema za sunčanje se stavila. Pošto sam prošli put izgorio. Tako da. Eto. Napravio sam neki uvod. Idemo. Pa vidjet ćemo šta nas čeka. Pozdrav. Sad nešto kontam. Po ovakvim putevima je Crvenkapica baki nosila hranu. Pa je Vuk napu. Joj, dan je prelijep je dan. Nadam se da neće biti pretoplo. Samo zvuk prirode. Mene kako drobim. I ovaj avion gore što se čuje. Eto, trebalo bi gore stići. Mislim, ja inače stignem za neka 3,5 sata gore do Hajdučkih vrata, ali pošto sad malo snimam, to će biti malo duže, pretpostavljam. Ali nema se, dug nam je dan, ne žurimo, brzinski ćemo stići. Idemo na Veliku Oštrovaču, Trinjača, Hajdučka vrata. Moje prokletstvo odlaska na planinu je što se svaki put pretovarim, što nije izuzetak i ovaj put. Naravno da sam se pretovario, sve kažem neću ovo ponijeti, neću ono ponijeti i opet sve ponesem. Zadnja koliko? 2-3 puta sam nosio dron, uopšte ga nisam ni dizao. Ono kad sam bio na Zelenoj glavi, tad je puhao jak vjetar, vidjeli ste. Na Treskavici prošli put isto. Nije mi nampalo da ga dignem, toliko mi je. Skoro 24 km smo prešli. I stvarno mi je bilo mrsko da dižem dron. Tako da, danas dron mora da leti. Eto, idemo mi lagano u šumu. Nekih 35 do 40 minuta hoda kroz šumu. I onda izlazimo na otvoreno. Tad nam se polako Čvrsnica otvara. Ova, hajmo reći, sjeverna strana Čvrsnice. Sve mi je 4., 5. put koji da dolazim na Čvrsnicu. I ovo uvijek ono rekreativno nešto. Ali imam skinuo sam veliki vilinac, Trinjaču, nikad na Veliku Oštrovaču nisam čuo. Hajde, rekao danas, pošto je toplo, hajmo reći da je lagana tura, idemo popijeti Veliku Oštrovaču. Tako da, ajde, lagano. Sad ovo da nabijem radnu temperaturu i pićemo. Stigao sam za nekih 35 minuta,
ali ova majica pretopla u njoj, tako da sam se morao presvući. Jako ja, znojim se puno, tako da kaplje mi znoj u oči. Pandan staviti glave. Ma raj na čvrstici, će gore još više. Sad da ja ovo napravim i da krenem lagano prema gore. Meni je tradicija kad penjem čvrsticu, pogotovo ovu stranu, uvijek da odmorim ovdje kod ove zimske markacije. Ne znam, navikao je tako. Ima dosta raje danas, iako je četvrtak, stranaca izgleda najviše. Eto, sjeo sam malo odmorio, osvježio se. Promijenio maramu, pošto je ona sva mokra. Jer evo na ovom kinu ovdje pokazuje da je 30 stepeni. Boga mi toplo je. Pravo je toplo i... Eto, imam još nekih pola sata gore do raskrsnice za Dom Vilinac, za Veliki Vilinac i za Hajdučka vrata, stranu na koju ja idem. Velika Oštrovača je nekih 20 minuta na Hajdučkih vrata, moram se prvo popiti na Trnjaču, pa onda lagano prema Velikoj Oštrovači. Možda gore odmorim 5 minuta na raskrsnici, onda nastavljam tamo dalje. Dug mi je dan, žurim, stvarno je toplo. Stvarno je toplo, mislio sam da će danas biti, gledao sam vremensku prognozu. Sreće ima malo vjetra ovog, pa da nema vjetra, bilo bi veselo. Eto. Uglavnom ide dobro, vruće. Bilo mi je sad malo, tačno sam osjetio da sam izgubio snagu. Jer spavao sam neka 3 sata i jeo sam nešto malo, ali nije to. Tako da tek ću jesti kada stignem tamo ako ovdje. Još plus što ja imam taj redovni problem sa disanjem. Imam devijaciju nosa. Septum je u offside skroz. Tako da možda ste i primijetili u prethodnim klipovima da jako teško dišem. Nije to jako teško disanje, imam ja kondicije. Nego jednostavno nos se začepi i onda moram na usta da dišem što hajmo reći ne valja. Tako da trudim se, borim se za vazduh, iako imam kondicije, iako je plus 30. Eto, dobro, sve je to dobro. Dok se može hodati, dok se može uživati u ovim prirodnim ljepotama naše Bosne i Hercegovine. Lagano. Sad me, evo dok sam ovdje odmarao, prošlo me 6 ljudi. Dvojicam ljudi iz Bugojna i 2 puta po 2 para iz nas neki stranci. A prije mene je dosta raje došlo. Ovaj par isto što su bili ispremeni, oni su očeli. Ja sam sjeo tu da odmorim, oni su nastavili dalje. Opet sam sam. Nekad je dobro, nekad ne valja, stvarno. Kako da se izrazim? Postane dosadno ti postane. Ideš i šutiš. On opet kad si u paru ili kad ideš s nekom rajom,
neka šuplja se baci, pa i ono brže vrijeme prođe, ne razmišljaš uopšte, ovako se zatačkaš. Nikada prođe vrijeme. Ali šta ću? Navikao sam. Evo me na raskrsti za Hajdučka vrata, Dom Vilinac i Veliki Vilinac gore. Ovdje malo ugodnije, vjetar puši. Odmorit će na 10 minuta, čisto reda radi. I idem dalje prema Velikoj Oštrovači, Hajdučkim vratima, Trinjači. Ne žuri mi se, lijepo mi je. Uživam. Možda bude sad ovaj dio ugodniji, mislim, nije toliko ni strmo, a i puši vjetar lagano, tako da bit će dobro. Evo, hladovine je fino. Piše da je dom zatvoren, a i logično zato što sam usput sreo, mislim da su to ljudi koji rade tamo na domu i vode dom, ne znam. Mislim da su mi faci poznati bili, rekli su da su bili jutro strano, da su bili na domu i da se vratili. Tako da pretpostavljam da su to oni. Uglavnom, ako su to oni, pozdrav za njih. Raja koja me je prošla, svi su se razbježali izgleda prema Hajdučkim vratima. Ja ću odmoriti jedno 10 minuta, ne žurim nigdje. Dug dan ispred mene. Bio sam ogladnio dole, morao sam sjest malo da jedem. Tačno sam osjetio nema snage i sad kako sam jeo, tačno više energije dobijam. Eto, odmor 10 minuta pa nastavljam. Evo me lagano. Promukao sam nešto, znam šta. Evo me, stigao sam na jezero Crvenjak. Ja mislim jezero sa najvećom nadmorskom visinom u Bosni i Hercegovini. Mislim da je 2000 metara. Tačno. Gore Trinjača, idem sad gore i samo ću produžiti na Veliku Oštrovaču i kad se budem vraćao onda ću vratiti na Hajdučka vrata. Da se ne zadržavam, da ne gubim vrijeme, prvo to da obavim primarno što mi je, pa onda ostalo se. Toplota ok, navikao sam, nego leđa me nešto boli. I prošlu turu su me, kad sam na treskavici bio, boljala leđa. Ne znam šta je preko sredine me boli. Da li je teret ovog rusaka, nemam pojma. Onaj tupi bol. Tako iritantan. Ajde. Joj, kako bi sad skočio dola sukupa. Kako je lijepo oko. Isto oko. Eto. Mir, tišina. Moj Raje prošlo bruku na Hajdučka vrata. Ja nisam žurio. Ko nikad. Mislim, nisam žurio ko što nikad ne žurim. Lagano, dug dan ispred mene. Ma možda nekih 5-6 minuta do Hajdučkih vrata. Od Hajdučkih vrata gore moram Trinjaču popijeti, to isto nekih 5-6 minuta. I od Trinjače, ja mislim, je na 15 minuta do Velike Oštrovače. Tako da bi trebalo za neki možda još pola sata i biti na Velikoj Oštrovači. Onda fino da sjedem, da se najedem, da se odmorim, pa da dignem dron, da ga ne nosim bez veze. Evo me na skretanju za Hajdučka vrata, ali sad neću se vraćati dole. Evo Raje da ne, kako je lijepo. Mi idemo gore, put Trinjači i naravno Velike Oštrovače. Lagano. Još da me samo ova leđa popusti, bit će dobro. Sljedeći vrh. Tamo. Velika Oštrovača. To je to. Idemo sad to penjem. Pa ćemo povratku ovdje malo ušterati. Tako blizu, tako daleko. Škarina. Kako sam gladan. Ja sam ogladio.
sreća pa ovog plevičarca. Šmo. Čekaj 15 minuta. 10. Vruće, pakao. Ali idemo, nema odustajanja. Usta su mi se dehidrirao sam sad. Ali zato sad kad rusak razmakujem gore. Evo ga, najeo se, osvježio se. Velika Oštrovača. Evo. Gledajte ljepoti. Panorame. Kakav pogled. Možda jedan od... Ne možda. Uz Veliki Vilinac možda je najljepši pogled. Sa čvrstice. Idemo lagano nazad, vidjet ću, možda svratim do Hajdučkih vrata. Evo Trinjače, tamo gdje smo bili, smo se spustili. Veliki Vilinac tamo pozadnji se vidi. Pločno, tamo su ostali vrhovi čvrsnice, južni greben. I ovaj ovdje, kako da ga nazovem, gospodin Pešti-brdo. Ja mislim da je ovo najteži uspon na neki vrh preko 2000 metara u Bosni. Ako ne najteži. Ovamo vidimo Neretvu, Ostar, Velež, Čabulja, Prenj, Jablančko jezero, tamo Bjelašca, Visočica u pozadini. Ovamo Vran planina se ne vidi iza. I moja malenkost. Kakva ljepota. Kad se kreneš penjati uz nju ili kad kreneš silasti, bude ti jasno što se zove Velika Oštrovača. Bukvalno sve kamen i stijena i sipar. Pa ti gledaj kućeš. Može ovo. Može. Trebam tamo doći. Evo da ne bude da nisam htio da svratim. Hajdučka vrata. Nigdje nikog, svi se razišli. Imamo selfija. Kakva ljepota. Pogledajte ovo. Aj, Pešti-brdo to. Prenj. Idemo dalje. Ostao sam na pola litra vode. Ne znam da li da svratim na vodu ispod Vilinca. Mrsko mi je silaz dole, pošto je strmo baš. Ovako mi je sve poprijeko i nizbrdo, tako da probat ću razvući pola litra vode do auta i lagano. Idemo, vraćamo se polako. Trinjaču sam zaobišao, kad sam se vraćao, pošto sam prešao preko nje kad sam išao prema Velikoj Oštrovači, tako da nije bilo potrebe. Idemo sad prema jezeru Crvenjak i dalje. Nikog. Sam sam ostao. Tužna moja sudbina. Joj je supekla, sad ima preko 30.
Evo na ovo se može naletiti, gledaj šarke. Gledaj šarke što poviše. Idem dehidrirao sav. Ostalo mi još možda 200 ml vodi. I onaj... A tako sam žedan, pošto već sam ranije objasnio, više dišem na usta nego na nos. Idem, zamislio se i samo iskoč ispred. Sad, da li je šarka, da li je poskok, ne znam. Čekaj, šarka je smeće, mislim da je ovo poskok. Jasno, uglavnom, samo izlet pred noge. Eto, imam još sat i više hodanja, a još pa negdje oko 200 ml vode mjesto. Tako sam žedan, znači lavor vode bi sad popio. Eto, lavor. Što je najgore, kad dođem do auta, tek u Jablanci. Nešto mogu srati kupiti vodu. Negdje u stvari mogu srati kupiti vodu. Eto. Uglavnom ideš ovako, zamisliš se, dumaš, žedan, umoran, leđa me bole. Ja nemam pojma šta se dešava. Zamisliš se i zmija ti iskoči. Eto. Što je znak da uvijek trebaš biti oprezan, da gledaš ispred sebe. Svi sreća pa sam gledao ispred sebe. I krenula ona da bježi, ali već stigao sam palit kameru da snimim. Nije bila ni velika nakon osrednja. Ali opet, otrovnica je otrovnica, kako god. Eto, ništa, to je to. Odo, polako. Survival mode sam uključio. Prži, dehidriran. Svako bi sad ovu vodu popijal. Opet bi ostao žedan, tako da. Probat ću ostaviti dok ne dođem do auta. Vidjet ću. Nije da sam se umorio. Da se razumijem. Umorio se, jesam, ali mogu još hodati. Fazon je što zadnji sat i po razvlačim pola ove flašice vode. Znači sve pogutlja, samo pokvasim usta. I tako sam žedan. Evo, stigao sam u Vitlancu. Napokon. Najljepši pogled. Auto. Evo vidi ga. Gdje vode sad nabaviti? Imam pola sata do civilizacije. S autom. Valjda ima neka česta negdje spod, vidjet ću. Uglavnom, evo, završena uspješno danas tura. Sve isplanirano, odrađeno. Kako se obratujem uvijek. Uglavnom, planirano, obavljeno, ispunjeno sve. Pretoplo je danas bilo, pretoplo. Mislim, prošao sam s litari po vode. Fazon je što mi je bilo mrsko i toplo da silazim ispod doma Vilinac, sipam vodu i planirao sam da razvučem ovo, ali zeznuo sam se. Ništa, to je to. Nadam se da će vam se svidjeti video. Hvala vam na gledanju i do sljedeće neke avanture. Pozdrav!